Aning samai birta kalang rapet do anarar pansmi aprang sinil hin bench kardom nang pazriklo kardom non earning samai birta ke than pon jibang nili jidramsa lasi non birta thepi lang ponisina Prakash jena pan sodak pen kang sai pipon bek nang zipusi APLC yudwing atum pen sodak pen kyang kedopon korkan thi BJP Mondol Committee atum pen patir pipon si mas joining amai paman pon Jirsong song tum patir pipon along napar tum chrat tutun pen si International of the Women Farmer lapan International Women Day at make paman pon Duramla MSC konsensi ke parlopon Borgao PS along BJP atumpen maikang nipon. non birta puthot ang ton pen lang ponisina Ang tan pen kibang ke bigasesu inut pangkazen pu abang phubang di phurung spia hi thilong si. Peri ka chu jorak lot seminang chu bilo. Bon semi alang li lapon jakong ang sipaklang labang hi kedam tang therin phai ke thom ani district media officer akulat along talapon tansi labang su tala homdan tansi labang su khulat semi ingham bonam cheklo. Pangkazen inuvetsi lapon jakong sipaklang hadat labang hi Karbi Long ACME matu mute pangkazen si jakong ni thimunak asonlo. Laso puthak pensi APLC abitung atum pensmi khlar dagalam chini jia phan pusi Theren phai troxiani bangke atim khlongan humbiram lo lapen galabang so puthak bangke chokomarang hoi alama puthak pusi khlar dak pen pachini pon lo Pangkazen aning ki hang abang phu phan promotion ki pipira jok pensi Pangkazen bangta aning spati hak bangsi district media officer akula along pensmi talapon tansi homdam check lo tangte Pangkazen ki komalo luputang alang li ki angtan pen ki bang ke pikesu alang li ke inut EMCM takali lapen ki medical made medical department along chukamarang hoile ke chuklem dun takali alang li ang tan pen ke bang chot inut ke CSUC lapuan jakong chuklang hai labang ki EMCM made Karbi Long rar tumphan kelang plot lapen kelang ropen si alang li lapan jakong chuklang hai lo lapen ki pangkas jen labang ki KCC medical department along pen semi ki ongdung made thedung supply ke claim ver abang phulo tangte alang li lapuan na chuklem det pen a phistami ko son pen si EMCM tumsta kelang prong lo Lasi Pangkazen trading license abang ang ton mat si ing than pensi alang li khulat sem ing hampor bek nang pu lapen jong si labang su trading license ing than thiret lapen ki prabjin pen akhulat sem ing hapren luputang ti sai jog jepen ahring tangkring pen sebi che songa sai deng pondang kok athi ang tan pen ki bang inhit ke bege che su chi lapon jakong es klang hai luputang ti ki bang silang ani bang ki Karbi ang longorat tung ki ambek mata che chadu na thai det ko 6 do along ri ang tan pen ki bang ke bege che su lapon jakong es paklang nang jiki aron masi awi lapen aron mata awi tang te alang lilap an jokong splang hadet labang ki Karbi Long rat phan kelang rop lapen ki Karbi Long Thomas Council long kidu EMCM batum phan kelang prot ajok lo lasi prabjin pe labang so puthak sami KSC long kidu ko theding donda siding pon bek nang pu kali putang ti kebang silang ani bangki ahring tang kring pen ngache songa sai sebi ding pon si batalang li tumpen sodak pen pachini pon tarik ini inut dak di polong piri kijot abangpu pangkas jen pua inut maroria munit alangli tarik ini labangso ciklolong marsa ciklo tarik ini additional director office along damsi tala ciponsi adak sai hembang inkirdam ceklo lasolam thenilutum solangdo paper long tum long lo apen social media bithebi thane tum long lo lasila soputhak kwana hok mapu nitum mathasi nitum kachini dagi aphan nitum sai heman pelelo additional director office longan khada ke dam pen nitum karjulong paper long iklangateng ahok lo pusi hadak sai ki claim tum nang thanlun lo haladak dam pen ke chingki thana mangel halo arpu ke chithi hadak arpu ke बाद kapis sunalang Sakuri arpu ke pesun ke barala lasi haladak pangkas jenpu abangpu aning ke hanga muli da phansi arpu bangke aring bangke ke ba je phansi alangli kachisik damlo sita haladak ki klem bari mutumbang ki kroi krida penapot baltum joborjasti dam penamat alabang sa sai hem bangke inkir dam check lo amar api atumi malom labangso director office long akit helo aki hoilo rong pisang ho alangli social media thenglo ise clarification ki pido je labangso office kang kirdam ke lake renovation of fancy kang kirchot pusi
alang li peklang thang alam ke wi alang li pul te bon tanil tum sport long ke dampen ki klang damang ke alam mangke thedung thang jang lo sai hem mangke inkredam check lo laben ko ana hok ma plong ko patini ji aphan nil tum joint director office along the main tum pele dam do athe odak renovation kam claim nang ji polo dangte dak joint director office pen order pi nahi pada notice pi nahi non ke without notice without order thang order ave pin bensi thang notice ave pin bensi pongkos jen atum adak dampen tala inkredam check lo lasi pongkos jen ambang tu laso ajakong konat pen lokelong halake kethedunga question lo karbingo termas council aphan athe medical department ke lake pongkos jen le ahem thu gali lake komane jungjunga property gali lage lake karbiang lo property lasi medical department aputha ajakong ke thenai ke pongkos jen halo pusi nilitum birta long lo te pongkos jen medical department ko pine sai claim bang phumala alangli council ko pine ke thedunga sai claim bang phumala kali alangli nut bepar ki claim bang phuchot nona bangke niltum ka chini dampen kahumri ben lam lun kelonga ting polonte pongkos jen alongsi sakuri ki pia jakong do koklo pongkos jen alongsi sakuri ben arpu ke pe suna jakong do koklo ka transfer aja kong dalalong si dokok lo lasi medical department arat sai ki klama bang kutuman ki nong ke kapiri long si do lasi nili tum malang dum kacing kidam hut kacin so dulal tum phan alang dum pulon ni tum thang na jakong abe saratum ni tum se lam thi sibak ningilo te ni tum puthak sin tum action dokok ti authority tum pu to authority ko malo medical em ko malo laga surjurong phara lima te surjurong phara ki hai aphan em ki beman ke la pongkos jen haloma angtan ke bang ares akiche soloma alang fan em paman alang em kiman ke lake 6 dilo jakong pen ha 6 dilo ke lake pongkos jen se salama thedunga question lake tapi karbiang termas council chief executive member cm tulon rong hanga ki hai labang salam chini peme sita people opinion ring samri ke medical department yong si alangli kang hap tika jakong du polo langte karbiatung ame ke char thai dolang ma CM apanda phongso lukrak non ki council walang thimunak lo nur pongkol jensi alang li henong tum pekang tami hala lo hem jo no het mun kewang ningkan photrok mun kewang bangpu dak puruk mun ke do akar biatum pini an kicu ye phananta jakong abelang pini ilu tum kichini da mateng golo dangte medical department long kuti a contract kam do an ke MK traders amen pensi pongkos jensi 80% atangka ke endel lo pusin tum pir talong lo MK traders amen pen RK traders amen pen lason se alang li fansi economy karbiang long la medical economy bang alang li handle rong lon ke lasi prabjin pen labangso MK traders alaisen la ben ke RK traders abaso contract registration bang ke council ben ingkhan pek nangji ingkhan the bolon tenil tum sodak pen tum chesong bomji la pen ke labangso asai karbiang lo termas council ben pichun chetik ta ke nilutum kachisong magi ingkontelo lakha pharu sira sarkep harughat LSC ke parlopon habi ramrong pharpa thu khlamalong korganthi BJP mondol committee atum pen chipatir pi ponsi mass joining amai padopon labangso mass joining amai long semi alhiamban pen KASC CM Dr. Ramrong hang KACC chairman Raju Disu Hawar Khat MLA Dorsing Ronghang lapen ke BJP party long klebang phubang phitumta chitong dun Pini labangso mass joining amai long pen semi APLC Congress lapen ASDC pen pangrum pet pen bang pharini su si arar tum BJP long chepok dun lapen ki BJP long chepok dun do anara phan semi KASC CM Dr. Ramrong hang arideng si deng pon dog moka pen vai song terang Karbi Longri Abirta Congress team ke nak join lablo, SLC team nak join lablo. Aprang kita ke konsensia komite presiden rongkat killing lo, lah itu mana dun lablo. Dan ini acili cela do tu mana pini ko herek pon lo do thai la. Kasi pini bangke SLC lapen Congress tumphan ke deng pon. Miri milik pia ke hai pi alang ni ke aprang SLC long. Benan kacupidu ko nabang tulo. Dan alang ilam tanang tunda arjudunong lo alang kita. Kokpet pen hempek ke hang ba kokpet SLC tum ke claim ke dam mesen mon puchini pensi alang ke dun lo sita alang li munthi dun lo parsik dun lo
la pen ke lang dun bom lo je PSLC je ran phan ka chong thui a political party son ka che seng si mat semua lang li than ka chu baya lamang se wa lang li thang da lam chai pon asi la son da ka se along tin da me tum thek long ji je PSLC congress pen chi ro si BJP party long ma tin kar gang long long Pini bang ko an sir. Pini dak bang tharoi ni phai dak PSLC pen congress komom lo na om da chini la pen Kan kostopik lo lang. non kontraktor pan ching pon pon ami sen kontraktor pan non ko kai ke lang ke dunga ni Lang PPP sa. non non ni pon pon Theri ni phai chok sia ni jirsong song atum chpatri pi ponalong National Rural Agriculture Development Thihekpen nabar atum chrap te tudun pensi jirsong song along International of Women Farmer lapan ki International Women Day pu athepi in pansi Karbi Long angkang along kedu prexam srahabub ni marli atum pen alang litum asai mu ki claim kedam abu thak ki jor kelan azai deng ponlo labang so jai mek long pasbi Karbi Long angkang prexam angkang along pen mi selhabub ni marli ingko atum chitong dunlo lapan ki self help group ni marli atum pen ki slampon kilan pon buthak smi kangkrung kangcha pansi nong esmi pe pajir ponlo ke ching si nong e seplong pon labang ki sangpi aruna tok bp lapan ki serjir bekhari center engdeng hini anong e seplong pon sangpi arura tok bp lapan ke thomanong e seplong pon sangti hidi viving center atumachi seplong pon lo jirsong song atum pen swal su atum phan ki claim kedam lapan ki mithang keng charjap thekji phan kai ke mata kachrap chitudun thekapot self help group ni marli atum pen kachru pajir pon Ngan ke hemtun pi self help group Lili tum 2013 pen lo de kiche 2013 pen cheng lo la pusik tem pon bom lo ki phir ki thak sing li tum bang bisiko ye claim bang ke achar aja phir ke tak tem he de sitame ithir phir ki thak si claim kadang yer song long chera bun tan tum ki cheng pen ma se chera bun phir lo nom anda pu se chera bun bom lo la sila ta chera bun pen ke mi sen mi pik an ajat awar saita do ajat ta nang pon inthini li tum nang se de ahot pen apor bang dure de titi apor nang se do kote hedi kai ajat program le attendance tami hedi ak joy do akirap do pik an festival lang ta ko ano ni room bhara su pik mati tami tum bang he room bhara ta nang lo chat nang lo la je song tum si bang sop nang rap la piti le la Katu kabe na non sar hebu aki ni keseng ni tum tami cerap dum tami tak song hedi akirap do ajar hedi arong pi ke e dia son arong ta narikol ta long covid ta long thawi jang pong tak ta long pare surf sabun candle ko pi mak chari ta do biskut la acha ta mani hedi luskana thai wele jo acha ta chuklem do na war side do na war side ta na pon o ni karong ta do pik la dak song for the dak kasen sini tumpan nang sponsor la pen lai bakery item punon hala dak pimak nili tumpan kenang ji capital kala tum sini tumhan ki pidon la sinon rong along ta nili tum chojor long bom long ali ji thek long bom long room bhara bang ke father si penang kenang rap don la ha la pen dorde pope an ta nili tumhan ang la kon bom nang rap kon bom lo kasias Langit tung letak kopi pilo besalam on. nili tum cupcake selam birthday cake selam kata kurma selam cream bon selam para lai kata nimpi lai kata selam kon Dan nang ni kumali la hem tun jobet celong la letak eklemben tek penung. ali do alam bang elang hai philong la hai Lepuson ke apela. doge dolo sitame elong vet lang ama sa rong the dum lang hem phidat kali he lang hem phi ke lili tum main center lo adol ang so lang ke right tapat la ha enta loving wing kan ta avela nasi long ni lo non bang Pador ni tak ba. kala Ang ito product ba. Pipo yen te song song. la tumhan nili ning ching sampe la pen nili aprangsi ka choro kan tu nili tum a father la song director la alang ni phan ni choro tum jirsong song atum pen sikiki pipon pen light bulb semi ke salam thek anta dolo jirsong song atum pen kachrap stodun pen silap labang su light bulb ke salam semi pangcheng pon si non bang ke ale semi chilong pon bom lu pusi long kiri pen semi pa chini pon ini arong ti ano kan dan song support Nang ni laso light bulb keselam kono ni ka Charlie dun dun. abelang ni dak song kan cari Dak training dak sidun. Ke non nang li selam bom lo main light bulb. Slamom lah hendak slamom lah Ante nang li non laso ki klempen ali.
Dumawe. Ale ke do di. Ada kan 25 rupees kong ke bina dona kan 50 kan kone wholesale price dor ya. Jali do. labang so chai mek along pen sibi Karbi Long ang kang along pen exam sal have room ni marlia tum pen kachrap chitudun pen labang so chai mek metsen pen pachun pon thegapot father tenka cham Joseph pen kachru pachur pon. We are celebrating the International Women's Day, and we are in partnership with NABARD. It is being supported by NABARD for this program. We have around 20 SHGs have participated in this event. They have brought their products in order to sell. We have trained them now for the last many years, supported by NABARD and other agencies. Various steps we have taken for skill development, economic empowerment, and also to earn additional income for their livelihood. We have initiated 2-3 new items, that is brick making. People can do simply without much cost bricks. In a day, if they work, they can make a brick for a toilet. And if you work for 5 days, they can make a house and so on. Also, we have initiated LED bulb making, and we have started some units in the rural areas so that the rural people can earn additional income for their livelihood. Women, we have initiated various activities also. All these are with the purpose of empowering them and earn additional income for their various needs. And we have observed that they have come up very well with their products, with their efforts. They have brought many items. So they are doing very well in order to improve their lives. MLA kilik ni chibok hela jok pen si Karbi Long kedu exam rachari tom pen simi methang a party phan spa he pon thekji phan non malom dode sang si pin pen sai chiklem pon bomlo lapuson thadaksi kedam tang arni stami BJP East West Karbi Long district chingrum pet pen si joint parliamentary long simi mai pidu ponlo labang so malang sparai pon blotangti PS tinalong pen simi bondol tur ding ponang jipu pen ateng pen si lakhai si duram lai mesi consensi ke parlopon Borgau PS ang kang long pen semi Borgau committee hol long pen semi maiding polo labang so malong semi aluhiaman pen yem Prabhat Chandu Taro VDC chairman Dhon Singkru Montol Amaipu Khorsing Bay atum pen chenglok BJP long klembang phubeng phingum da chitong dun pen si kiwang silang MLA kilik along pen semi ong tunga vut pen kis pai pon thekji phan labang so malong chan chimum pon amri pen hembari bongrum Karbi Longri Abirta Autonomous Council pen la party board district east pen west a party pen la GPC joint parliamentary meeting along Cheparayala mateng pen elitum CM sir Dr. Turinam Ronghang joint parliamentary along chairman alang linam pingkhara teng pen si along tinta mondol tour program avutin along se tour program dam nai pulo la sini litum butin along wanglo ko PC kilong ma kilong lema along tina puling santara tingki tingwai long lo la si kilong nai da dolang kilong ta do ulo kidam tang Congress kachari hut dir kiding pen kilong le teng pen pulotante non BJP hut ke kilong se dulo rat tuma nengkang sam theklong lo rat tum non ba nengarong ulo la sinil tum bangke lahaya lambu that ta ting kiting wai long lo non kewang ji election house tami along tina polling center ta high pet po alam chak rat tum danang pidun lo la bangso nengkarong la bangso Abirta nal tum banta nal tum Firanki hoi pen tami la bangso Abirta kece thang ta ki mi alam athema non ba nil tum doromla constituency pustami kacingthur nai du busami cingthur ulo nile tumda penang an kedam tang ateng pen langdam lo pulo tangte cingthur pidan lo non BJP sarkar hut under of leadership Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang State Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Loso Prang Sarvanan Sunwal akhai lapen Modi Central Committee along ke eltum Central Government along Modi akhai Narendra Modi akhai leadership pen pinangan rong group atok ano central scheme state scheme pen Karbi Autonomous Council lai scheme pen pinangan cingthur longlo pinangan awar saita longlo laganal tumda theklong lo rara phale arjuta rat tumda thanpo ta komane tumi documents ki chok che joini pen komane kilong le tum dukok lo komane ke account maintain thekte pen joni KYC joini da komane dukok lo aru BJP party bang ke sabka saath sabka vikas popot nilutum ke la beneficiary
la rural beneficiary rara tum phanil tum jak pak konpe kadu kawe phanda pelong pet aprang kongres son komane kaprek party phan amen khan pet bo bang nil tum claim kle cetang ana bang ke kadu kawe phanda ke tipi kapajir phan je bori bom lo cetang Ya Abirta ki lan sikang ton puniglo. Let's do me thak me. Kardom.